युस मोतस कर बार बार याद गडनुक खसूसियत तो गडनुक चीज हर मुख्ताजिल तौबत अमिश परवरदिगार दिवन जल्द तौब करनुक तौफीक इमिस मोत रोज याद अमिस ते गलत गछ मौलवी सबस इमाम सबस मुक्तदी सबस अफसर सबस गलत है कस ते गछ मगर युथी अमिस मोत याद करन वालिश गलत गसान फरमावन सलफ अमिश त्रेयो खसूसियातों से नवादन परवरदिगार त्रे इनाम करनाता परवरदिगार गडनुक इनाम ताजील तौबत अमिस गुनाह गछ कमजोरी वालस नाल यीशु जल तौब करन दर दरबार हजरत अल्लाह युथी गलत गछस यीशु प्राणन के वन कर ब्याक गुनाह यीशु गुनाह गसन पते फौरन तौब करन वुदू करन नमाज रको जोड़ा पढ़न माफी मंगन दर दरबार हजरत अल्लाह गडनुक इनाम दोयम इनाम वकनाअतिल कल्ब अनिश दिलच कनाअत करनाता परवरदिगार यीशु बोड़ इनाम कनाअत यानी ये सोजस परवरदिगार यीशु तथ पे आसन मुतमइन यीशु हरामस थप दिवन यीशु जार गिंदन यीशु रुश्वत खवर यीशु सूद खरी हुन कारोबार करन ये कैसे सोजस परवरदिगार तथ पे छुस इत्मीनान करनाता परवरदिगार अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह वअशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिहि वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा वबस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल-अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिअल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अला फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूर मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन दलालह व कुल्ल दलालतिन फिन्नार يقول الله تعالى وتبارك في الفرقان الحميد والقرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ارحمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الهدن إذا شئت سهلا اللهم آتك رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا من النار رب ارحمهما كما ربياني صغيرا واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين آمين حمد الثنا اللہ تعالی سند ذات اقدس حق درود السلام برذات مقدس مطہر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب سن چھ احسان رب سن چھ کرم فضل تو منت یمس 1433 ہجری ہندس وری کس آخری جمعہ اندر جامع اہل حدیث بنام بسم اللہ مسجد بجبارہ صدر جمعہ ادا کرنک توفیق کور عنایت وری ریت دہ ساعت یم چھ گزرن یم چھ آثار قیامت صدر ونکنس نظر یوان صحیح الجامع الصغیر کے حوالہ فرموخ لا تقوم الساعة تو تام گسن قیامت بپا حتی یتقارب الزمان یتام زمان گس قریب یتام وقت گس قریب فتکون السنة کالشہر وری گسی رتس برابر والشہر کالجمعہ اور رت گسی ہفتس برابر وتکون الجمعة کالیوم ہفت گسی اکس دہس برابر ویکون الیوم کالساعہ دہ گسی اکس گڑی برابر ونکنس تموی لحظات اللمحاتو من پننی زندگی لبن تو گزارن اویس مشہور فقہی مشہور عالم حسن بصری رحمت اللہ علیہ مشہور تابعی فرمان میں نزدیک زندگی ترین دہن ہنز ناو الدنیا ثلاثت ایام دنیا شو ترین دہن پٹ مشتمل یت کی ٹرمینالوجی اندر ونن یسٹرڈے ٹوڈے اینڈ ٹمارو اک گو گزریمت دہ بی گو یس گزارن دہ بی گو ین وول دہ یم بزرگ ونن اما امس فقد ذهب بما فيه اگو سدو یس گزرو یس چانہ تو میانہ زندگی ہن چونگ ہیت چھت گو یس دو واپس ین چانہ تو میانہ زندگی اندر واما غدا فلعلك ان لا تدركه بیاگو ین وول دو سدیا وشن پروردگار اللہ تعالیٰ چھو بہتر زانن کے اس ہکوا عصر پڑھت مغرب پڑھت عشاء پڑھت پگہ بٹوار دو پنہ زندگی ہن چونگ روشن لبت
یہ اللہ تعالیٰ بہتر دانن وما تدری نفس ماذا تکسب غدا کہن تہ نفس چھ دانن پگہ دہس اندر کیا آسی مین کمائی کیا آسی مین لحظات تو لمحات یہ گو ین وول دہ فالیوم لک فعمل فی بنیاد چھ زندگی ہند یہ دہ یس ژت میں ونکس روشن ژت میں چھ ون فعمل فی یت دیر کرک یت ژیر کرک یت غفلت نال ولی یس دہ دیک اللہ تعالیٰ ہن عطا کوری فعمل فی یت دہس اندر کر دی عمل کمی زندگی خاطر اخروی زندگی خاطر بردکی زندگی خاطر ہمیشہ رودن واجن زندگی ہند خاطر یہ رب فرماون 1433 ہجری ہندس آخری جمعہ مز یم آیت کریمہ کے حوال یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ اتمو لوکو یمو ایمان چھونمت تو کھوتو پنس ربس ولتنظر نفس ما قدمت لغد وری بیا ریتی بیا دوہی بیا سات گدرن مگر یمی ہجری ہندس وری کس آخری جمعہ مز کریو تو سری بلا لحاظ مسلک جمع پنس پانس احتساب ولتنظر نفس ما قدمت لغد تو وچھو تائی کیا چھو پگہ کے دو خطر تھومت زاجرہ تیار توشی جمع سفر آخرت جمع کن تو اللہ بچین بقول بولوی صاحب رحمت اللہ علیہ مولانا انور شپیانی سری پڑھو رحمت اللہ علیہ ابن مکر غفلت سکر تو بچے فرصت بت غافر رودمت ست غافر رودمت مت غلط گومت ست غلط گومت مت سستی گومت ست سستی گومت ون کیا چھ علاج مکر غفلت کر تو بچے فرصت یہ نوکھے در لحد حسرات یہ ون مئی وار چھم باللہ کیا دے صدا موتو کنو بودیت سگٹھل کیا زی چھکروزیت یہ نز گچن ماچن نیک دو بار چھم باللہ یہ نز گچن ماچن نیک دو بار چھم باللہ اگر یہ جمعہ تو گوگ بیادار تیل کارق یود تھپس شیطانس ونہ کیا ونت رحمانس پنہ دربار کرچے تے کھڑا تو میں تے کھڑا کس پروردگار مولوی صاحب کیا وانا کارق یود تھپس شیطانس ونہ کیا ونت رحمانس میں ون مئی پتو پیترن پی پانس گچک آوار چھم باللہ پتو پیترن پی پانس گچک آوار چھم باللہ وین منن پانس تبن سخندانی مکر انوار صحابن پیر ویرز کر اگر تار چھ لبن تیلے رشتہ کت سے جوڑ یہ گوڈنک جمعہ تے پیغام وری کی آخری جمعہ تے پیغام نئی وری کی گوڈنک جمعہ تے پیغام یہ شامن تے پیغام صبح تے پیغام یہ دہل تے پیغام یہ روتل تے پیغام تیل کیا کرے سخندانی مکر انوار صحابن پیر ویرت کر نجاتک چار در میں
محشر چھتر سے پار چھم باللہ نجاتک چار در محشر چھتر سے پار چھم باللہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرن بیان امام ابن ماجہ اونمت کتاب الزہد اندر حدیث نمبر 4161 فرمان جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا بنو شخص آو در خدمت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریک سجس نیرت فقال یا رسول اللہ اے اللہ تعالیٰ سند رسول صلی اللہ علیہ وسلم علمنی وعوجز میں ہشنویو مگر مختصر جامع الفاظن اندر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کریہم ہشنویہم کیا شم تار دنول کس پیغام چھم کامیابی دنول کامرانی دنول دنیا شم نرو دنول دنیا شم پناہ سب دنول یا دنیا سندر چھترے دو زدو گدرے آخ دو شباقی یا تو امت شیخ ور پیت 7 وری عمر بتوتز بجرس توی تیو بجرس اخ زمانہ اوس یلی ایت مسجد اندر جمعہ اوسس پرناون کنٹینیوسلی تم دو اس میں دوڑ پھٹن تم دو اس میں دوڑ یون تم دو اوسس بہ جوانی ہندس دہلیدس پہ آج چھس بہ جمعہ پرناون آج چھس بہ بجر کس دہلیدس پہ میانو عزیزو میانو شفیقو یہ صحابی ونن مارن چھم زندگی شم مختصر مگر تس کرہم نصیحت یس مختصر تو جامع آس یس بقار لگیم یت وت تت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموز بود اذا كنت في صلاتك وين لاجك جمعہ نماز وين لاجك ظہر نماز وين لاجك عصر نماز وين لاجك مغرب نماز وين لاجك عشاء نماز اذا كنت في صلاتك يل کھڑا آسک گژھن نماز پرن خاطر آگو کہ سچک نیت کرت آمد بپر ظہر نیت کیا گو دلک ارادہ زبان ونشن ضرورت نگس پڑھن زبان کیا پڑھن اس وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من نہ گبرمیون نہ بیجبیر کیوں گو یور مسلمانو نہ اسلام آباد کیوں باغورت مسلمانو نہ دشن پر کیوں باحیا مسلمانو نیت گو الارادو النیہ اراد دلک چکورت گر اراد باز جمعہس یہ تیت گر پت قدم تلت اکس قدمس اللہ اکبر رب العالمین لیکن یہ جمعہ چانس تمینس نام اعمالس غسل کرک دار نو پلو لاگت دراخ مشکوس اویلیبل اطر ملک مسواک کرت الحمدللہ سورہ کہف تیاست پڑھو برعدب سان آپ جمعہ پڑھے اکھ قدم تلت اکس قدمس بدل دی اک وری کی سیامک تو قیامک ثواب پروردگار چشی شیخ مجلس شلقت میں ہوں طالب علم چھ پڑھن وول یس جمعہ شوق سان یون یس جمعہ ذوق سان یون یس جمعہ اہتمام سان یون یہ قدم گر پہ تلن اکس قدمس اک وری کی سیامک ثواب اک وری کی قیامک ثواب اللہ اکبر یہ کت پہ شروع گژھن یت پہ گر ارادہ کرت الحمدللہ یتھ نماز لاگخ کم کنسپٹ لاگخ فصل صلاة مودعن یم نیت یم کنسپٹ لگ دی نماز یہ میانہ زندگی ہنز آخری نماز یہ جمعہ میانہ زندگی ہند آخری جمعہ یہ عصر میانہ زندگی ہند آخری عصر یہ شام میانہ زندگی ہند آخری شام ام انٹینشن تو ام نیت تو ام کنسپٹ نماز یلی انسان ام کنسپٹ نماز پڑھے تیل یہ نا خیالات اور یہ نا یہ گو خوشو یہ گو خودو والذین هم على صلاتهم خاشعون یہ منچ تم چھ نماز پڑھن خوشو خضو سان تم چھ بٹنن گندن تم چھ ریشز گندن تم چھ کلس کشن
تم چھن کنس مل کڑان ام سوت تمو یل تکبیر تحریمہ کور گل سے گنڈت نظر تھوک سجدگاہس کن تم چھ مس آسن کتمس الحمدللہ رب الرحمن الرحیم تمن چھ پتا یلس یت چھ پڑھن الحمدللہ رب العالمین رب چھ عرش پہ تھکن اللہ اکبر جمعہ پڑھن والو نماز پڑھن والو نفل پڑھن والو سنت پڑھن والو مبارک سن نماز کرن قبول پروردگار آمین ژٕ یہ پڑھن جامع اہل حدیث بجبار آسندس الحمدللہ رب العالمین رب چھ عرش پہ ونن فرشتن حمدنی عبدی مین بندن کر مین تعریف بیان ژٕ یہ پڑھن الرحمن الرحیم رب چھ ونن اثنا علی عبدی ژٕ یہ پڑھن مالک یوم الدین رب چھ دپن مجدنی عبدی ژٕ یہ پڑھن ایاک نعبد و ایاک نستعین رب چھ عرش پہ ونن ھذا بینی وبین عبدی ولعبدی ما سألہ یہ گو ژےٚ مےٚ درمیان وعدٕ ژےٚ دوٚپُتھ بہٕ کر چٲنی یوت عبادت بیٚیہِ منگے ژےٚ یوت یہ چھ ونان حنفی تہِ شافی تہِ مالکی تہِ حنبلی تہِ سٲری یوہے سورہ فاتح پڑھن وعدٕ کرن بہٕ منگے ژےٚ یوت مدد بہٕ کرے چٲنی یوت پتہٕ چھا وعدس پٮ۪ٹھ روزان سُہ چھُ دوٚیِم سوال مگر پڑھن چھِ سٲری دپزی یہ چھ میانہ زندگی ہز آخری نماز ولا تکلم بکلام تعتذر منه گوبر مین تھجو یاد ولا تکلم بکلام تعتذر منه اگر تار چھ لبن یہ کہ یم زی کرزن سو کلام یت کلامس پہ پگہ پی معذرت تلن زیو تھز کنٹرولس مس اگر تار چھ لبن یم زی کرزن سکت یم سید صبح پی معذرتک سامنا یم سید صبح پی پشتاوا یم سید صبح پی معافی ہے اللہ تعالی سن دربار گچھک اللہ تعالی بچائن اللہ تعالی بچائن اللہ تعالی بچائن سوالیہ نشان ساندر زیو تھز کنٹرول ساندر گئی تریم وَأَجْمِئِ الْيَعْسَ عَمَّا فِي عَيْدِ النَّاسِ یہ تھیزو یاد گوبر مین فرماس یہ لکن ربن کربت عطا تنش گزی مایوس دبزی یہ میں ربن سوز بچھس تیت پر شکر گزار ہمیشہ گاڑی ہمیشہ بنگلہ ہمیشہ بینک بیلنس ہمیشہ دینار چلاگیک رشوت کھن چلاگیک چور کرنے چلاگیک سود کھاری کرن بتگس انسی ہیو بنن یہ ربن سوزی تات پٹ کرزی شکر گزاری تات پٹ کرزی قناعت لکن کن آزین زیادہ لاگن وچھن دیتمت چھک لکن تو دینک برکت کرنے خلالس پروردگار چیت میں دیت ربن تات پٹ از کرن شکر گزاری در دربار حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ کیا جی یشن روزن اول آغا اپنی موت سے کوئی بشر نہیں سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں یہ سامان چھن سوچ یہ دینار تو درہم چھن سوچ یہ بنگل چھن سوچ یہ گاڑ چھن سوچ سکر تیاری ولتنظر نفس ما قدمت لغد سوزی میں کیا تھومت یہ دنیا پچ زندگی خاطر تیار یہ کر ساری وہی پوزتے تا اپوزتے کتھو یاد کرن گوس پوزیو مگر مولوی تہ کرن اپوز توئی تہ کرن اپوز دپن چھس کم خاطر دپن عیال خاطر چھس کرن پوز تہ اپوز کرن کیا گوس پوزیو مگر کرن کیا پوز ونن ام سات ونن پوز دپن دوڑ چھتیم عیال خاطر پوز اپوز کرن مگر یم ترائنی ترمت میت کیا ترائنی ونی منها خلقناکم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى دپنی امی میچنی شوسک پاد کرن آمد تو کورک بی ایت حوال امی قبر مذکری ایک دو بی کھڑا وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا یہ خطرناک سوچنک مقام یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم آگو چوین تو مین آب چھ چت ربس درمیان میں تو ربس درمیان
مگر دوشین وول یل چون تو مین ڈائری عام کر پروردگار سارے ہے چون تو مین آب پروردگار تم سات کس بت دمو بواز پڑھن وول ثہ بودن وول ول تنظر نفس ما قدمت لغد اج ہمو سام مے کیا پگہ کے دہ خطر تھومت سامان تیار لکن ست کرزن ریس ریس اگر کرن چھے نفلس مز ریس اگر کرن چھے تلاوتس اندر مقابل اگر کرن چھے ذکر اندر مقابل اگر کرن چھے صدق خیراتس اندر مقابل اگر کرن چھے نیکی اندر یمن گاڑن منز کرزن مقابل پلون منز کرزن مقابل بنگلن منز کرزن مقابل اللہ اکبر یوت یوت نکی ون کس گو تل دانا ولو پرسو پنس محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنن ابن ماجہ کتاب الزہد راویش عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرمان کنت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقدر اس میں چمکو متربن بوسس اجدو باہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتونس تقدیرن مجلس نمائند محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجاءه رجل من الانصار بیاک شخص آو کمومز انصار اومز فسلم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم صاحب تو گوڑنت کیا کرن مسلمان آسف السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام گزار نبی آخر الدماء صلی اللہ علیہ وسلم ثم قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام پت ونن اے اللہ تعالی سند رسول صلی اللہ علیہ وسلم ای المؤمنین افضل کس مومن گو خسد which of the believers is best among all the believers تمام با ایمانوں مز مومنوں مز کس گو ساری خود خسد کس گو حنفی کس گو شافعی کس گو مالکی کس گو تبلیغی کس گو اہل الحدیث اس کر یمنی مز امت تقسیم کرنا پتہ بھیوت چھو ظاہر ارے ون تو چھوئی نا اہل السنہ والجماع حکم کفر اکی سخ اللہ بچین کیا کیا تزلیل تو تحقیر تیشو اللہ تعالیٰ بیعتر گمنت تکبر حنفیس پنی جائے اہل حدیث پنی جائے دیوبندیس پنی جائے دبن بویوت وفادار دبن بویوت وفاشار دبن میوت چکات ترمز فکر اکی سخ رچ تولن اکی سخ استیازہ کرن خاص کر یہ میں تعاون کے ذریعے چھبڑ تعاون کورونا وائرس مکلیاو مگر یہ مکلیاو نا یم تعاون رٹ قوم تت پٹ اللہ تعالیٰ چھ بیعتر یہ گوس نہ بے کرناون یت قومت 4 اپریل یم دو قومن کیا قرآن پاک زیادہ رات تو سری نگر بیمنس من کم تام تم منسپلٹی ہن تم ملازمن تلمت کات من نال من قرآن پاک انا للہ و انا الیہ یل پڑی پت کوت ووت یہ نال تام یس قوم نال من ترائی قرآن پاک کا سہ گژھِ کامیاب ات کتھ سوز جائے دلس من ات کتھ سوز جائے کلس پہ ات کتھ سوز جائے صبح تو شام تلاوتس اندر یل پڑوئی صرف تھوس گلاف کرت مشک تج اند اند نتیجہ آو یم قرآن پاک ہتم ژلن آخر زمانچ پیشن گوئی چھو قرآن ست کریو یہ حالت اوے فرموخ یت امتس گژھِ اخ عذاب یہ یم کھولن قرآن پاک الفاظ آسن نمت پروردگار گھر من قرآن پاک موجود پتہ پیو سورہ یاسین پڑھا پتہ پیو سورہ کہف پڑھا پتہ پیو سورہ رحمان پڑھا حافظ شکن کی سورہ رحمان چھن یاد کی ون کت پہ پڑھ قرآن پاکس پہ مصحفس پہ مگر یل قرآن سے بے قدری گژھِ پت کھولہِ ہے یہ زر پارک مسلمان صدر بادرک مسلمان ویج بیرک مسلمان بٹنگ مسلمان کھنبلک مسلمان دشن پورک تو سری نگرک تو پلوامک تو بڑگامک تو اسلام آبادک مسلمان مگر یہ کھولے اتن الفاظی تلمت واپس ذات پاک حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ مکریو یت قومس یہ ورون ناو ہم پہ شیفی ملکی حملی سہروردی چکڑالوی مدی فیس بکس پر حکم کفر ملڑائی ہونی امت
یت امت ساری کھت زیادہ آز اتفاق ضرورت اتحاد ضرورت ویجبار کس اتحاد مبارک اتفاق مبارک دچن پور کس اتحاد مبارک اتفاق مبارک اسلام آباد کس سری نگر کس ویلی ہندس عالم اسلام کس اتحاد کرو روش اللہ تعالیٰ کر مسلمان نم تمازک رشتہ عطا آمین یا رب العالمین یعنی فیس بک نش روزو باخبر بے روزو یمن امیچور مولوین نش باخبر یم گام پت گام کریا پت کریا پھیرن پت دیون حکم کفر تمن مدیو پنس سٹیجس اندر جائے تمن مدیو دپیو کہ امت آلریڈی زخم کوتا زخم پمبا کجا است اللہ اکبر یت تیت زخم دپن چھس ون کرہا یت امت زخمن مرہم بچھس تالہ پہ دیون نظر کھورن تام چھم سوری جسم زخمی کہن تام چھن زخم چھا زخم بغیر کہن تام چھن زخم بغیر لہذا کریو مرہم کرنچ کوشش تیل کچھ ون تھوک تو بڑھ فرمان عرض کرن ای المؤمنین افضل مومنوں مز کس گو تھوک قال احسنهم خلقا یم گوبر لکٹ تھجو مین یاد احسنهم خلقا با ایمانوں مز کلمہ پڑھن والے مز گو تھوک تو بڑھ سو یس اخلاق مز آسی ساری خود بہتر کات مز اخلاق مز آسی ساری خود یس نیوہن یت امتس لکٹن رو اخلاقی بڑ سند احترامی زٹن ہند احترامی آز کیا چھ لکٹ ونن دپن چھ بگوس موفت کات تھیو یاد کیا دپن دپن بچھس بروٹ کر ونن مے چھا ویژن یہ کس گو یل میں ونن آسس بہ کیا چھس ونن بروٹ کنے بن مالس مانن تو مولوی سنچھنا بن مالس مانن میون ہوبت پترس میون بیم ماسیس ماون بوڑن میں سٹ کت کرنس ہمسائن بوڑن میں سٹ کت کرنس مولوین ہن چھنا کتھے صدر تحصیل تو صدر ضلع تو صدر جمعیت سن چھنا کتھے بگوس بروٹ کن جواب دن وول امس شک بہ ظاہرن ام سد یوان مان یل شرعی ان اخلاقس یہ ووتمت ہلاکتس یہ ووتمت تباہی ہندس دہانس کیازِ لیس منا گوبر تھجو یاد لیس منا من لم یعرف حق کبیرنا یم الفاظ تھوئی تو دل جگرس لکھت لیس منا اچھی ریش اچھو رفع الیدین کرم اچھو خنفی اہل حدیث لیس منا یعنی امتک فاروق چھکنا قطتام من لم یعرف حق کبیرنا یوتام میانن زٹن ہند حق زانک یوتام زٹن قدر کرک تو تام ریش استنی نماز استنی کلس پہ ٹوٹ استنی رفع الیدین کرن وول است پنس پانس تھوک تو بڑ ونن وول است من لم یعرف حق کبیرنا یمن میانن زٹن ہند حق زون سہ چھن میان امتک فرد گوبر مین تھویو یاد ترمذی ابواب البر والصلہ کے حوال بروایت عبداللہ بن عمر ابن العاص لیس منا من لم یرحم صغیرنا یسن لکن کر شفقت لکن کر رحم ویعرف شرف کبیرنا مگر سن لکٹ تشون میان امتک یسن زٹن ہن وقار تو شرف زان زٹ گھن ان ہمیش شرف وقار اندر اد مت استن تم زندگی مز کہین توگمت مشرق استن مول مشرق استن موج بدین استن مول بدین استن موج مگر حق کوئی توت بیان رب کائنات تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق کیا کوئی بیان فرمانی فلا تكن لهما اف ونزسنا ولا تنهرهما يتن پنس يت جسمس دك دكت دائل دكت بشو ظاہرن کستان تھوک تو بڑ امس مینس مالس گلس عمر چھم ظاہرن نا امسند حق زنز زٹن ہند حق زنز عبداللہ ابن عمر بنیونا ہنگ منگئی ترجمان السنہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سنہ ہنگ منگئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمک نعم الرجل عبداللہ آگو
یت ون مے ویجبیارک زیٹ یت زت تم ون یہ رت تم میری پہ بشر بیا گو یمس رت ون محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سہ رت فرمت نعم الرجل عبداللہ اگر یمو مردوں من رت وچھن سہ کس عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما مگر زٹن ہن کیا وقار تو شرف گبر تھون یاد سوال کور تہ بوزمت بہ پاو بے یاد ون آئی یہ کت سوال کور مجلس مز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وانها مثل المسلم فحدثوني ما هي کلو من شکلہ تب چھ پتجڑک موسم نال والن یہ مثال چھ مسلمان سن مثال سکول چھ ہمیں سرسبز شاداب یہ گو مسلمان چھن سیزنلی مومن تو وفادار مسلمان چھ ہمیش وفادار یل مشتاق احمد ویری آس تمے دو جمعہ پڑھ کی یل عبد المتین مدنی آس تمے جمعہ پڑھنے کی یا جمعہ پڑھن یا برابر دونے باہر یہ ہمیش سرسبز شاداب امس جمعہ پڑھنک شوق جامع اہل حدیث ویجبیرس اندر یہ ہمیش یہ ہمیش سرسبز شاداب یہ ہمیش فجرس کرن روش ظہرس کرن روش عصرس کرن روش ذکر کرن روش اخلاقس کرن روش کردارس کرن روش تلاوتس کرن روش صدق خیراتس کرن روش یہ سوڈا واٹر کی اک دو آسی جذبات بے دو آسی دوڑی وارے نوجوان یم جامع اہل حدیث ویجبیرس اندر جمعہ پڑھنی یون آج چھس بہ نظرہ دیون یزار تہ ووتمت بون بتس دیون نظرہ اتہ ریش تہ کوسمت ریش نظر یون کی اور قلس دیون نظرہ اتہ بالی ووڈس تہ ڈفیٹ ہالی ووڈس تہ ڈفیٹ نہ بالی ووڈس من سہ سٹائل نہ ہالی ووڈس من سہ سٹائل تم جذبات وقتی طور آج نظر یون نہ تمن ظہر یاد نہ تمن عصر یاد نہ تمن مغرب یاد نہ تمن عشاء یاد فرموخنا ان من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وانها مثل المسلم فحدثوني ما هي کلو من چکولا یس ہمیں سرسبز شاداب تب چن پتجڑک موسم نال والا یہ مثال چھو مسلمان چھو برابر دینس نمازن اخلاقس اسلامس منہجس کرن روش کو تام انما الاعمال بالخواتیم سو برابر آخری دمس تام پنس منہجس روزن وفادار تا وفاشار دچن پرکو وفادار رودو دچن پرکو وفاشار رودو یہ منہج چھو امانت تہنش ات امانتس کرزو روش یہ تس کس آس تو کس نہ آس انشاءاللہ یہ سٹیج اوس آباد روز آباد انشاءاللہ یہ سٹیجز برلول برحس لول انشاءاللہ آج اللہ تعالیٰ سن احسان کرم تو فضل یت مسجد من یعنی گۄڈنیُک جمعہ چھُ پڑھنہٕ آمُت الحمدللہ رب العالمین تمہ دۄہ اوس نہٕ مایک جمعیت اہل حدیث تحصیل ویجبیرس طاقت ہوتھس اوس درواز تیل اوس یہ بنم پور یت بنمس پورس اندر ونکس اے سی تہ لگت الحمدللہ یت بنمس پورس من ونکس ہیٹنگ سسٹم تہ الحمدللہ بنمہ پورک درواز اوس یت دروازس پہ مائکہ بغیر باغ آئے پڑھ آج یہ ویجبیور خورمانس اندر الگ مسجد آج زرپور الگ مسجد آج کھوسکن الگ مسجد آج کترکن الگ مسجد آج واگہوم الگ مسجد آج زبل پور ز مسجد اخ درسگاہ آج الحمدللہ آرم گنڈس اندر درسگاہ آج الحمدللہ ویرس من مسجد تو بڑ دارالکتاب و سنہ ساڑن 3 کنال زمینن پہ پڑو الحمدللہ آج 2.5 کنال زمین زرپورس اندر یہ ان قریب قومس انشاءاللہ ہسپتال بناونچ گزارش تھو برہ کن کرو مدد دپیو انشاءاللہ کرو مدد ہسپتال بناو انشاءاللہ
گئے دن کی تنہا تھا میں انجمن میں، یہاں اب میرے رازداں اور بھی ہے، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا، لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ آزل کھرم پر برابر کو تام اور ونستام نظر تراؤ یوتام ویجبیر تحصیل یون چھو تو تتامت چھو پرت جائے مسجد تی تعمیر، درسگاہ تی تعمیر، حلق جمعیتک وجود تی دپیو الحمدللہ، مگر پانن پان کریو وفادار و وفاشار پیش۔ یہ مشتاق احمد ویرین محتاج، یہ چون تو میون محتاج، رب گژھی کام ہم، رب گژھی کام پت گژھی قبول کرن پنہ دربار۔ ربس دپ مے تھاو کام کرن والن ست، ربس دپ مے تھاو خرچاون والن ست، ربس دپ مے تھاو سازن والن ست، ربس دپ مے تھاو مدد کرن والن ست، ربس دپ مے تھاو یت قافلس ست یس قافلہ الحمدللہ سی مشن ہت یس مشن امانت ترو حجت الوداع کس موقع پہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہان۔ میانو عزیزو، میانو شفیقو، میانو یارو، میانو دوستو، مائکن اسون زہی سزر تت کیا کرو اس سو اسوی ن تہ زہ سو آسی ن زہ کیازِ یل نہ ات سلسلس اندر دلچسپی ات آس نہ ات ہٹسی زور، اتچو ہٹسی زور پیون دیون، تک چھن صدر کیازِ ات اندر چھ سستی آمس، یہ اوسس ونان سستی آمس، کاہلی آمس، کمزوری آمس، یوتت تام نہ ریچارج کریو پان، یوتت تامت نہ اسٹیبلش کریو پان، توتت تامت مائکن سزر چھن گژھن اور نا کہن گیس نا مائکن سزرا ویزرا کیا اشون ہٹسی آسن زور دیون۔ میانو عزیزو، میانو شفیقو، مسلمان چھ ہمیش سرتاج سربراہ، مسلمان چھ ہمیش کامیاب تا کامران، مسلمان چھ ہمیش انشاءاللہ ایور گرین۔ اور یہ میانو عزیزو، میانو شفیقو، یہ سوال کر صحابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمانا ونیو یہ کل کس کیسے درو جواب، ات آیا ذہنس مز اکس صحابیس یہ جواب، مگر سہ فرماون پانے فاستحییتو فاستحییتو مے کور حیا کیازِ فاذا انا اصغر القوم فسکت۔ یہ سوال کرن محمد رسول اللہ، جواب کمن چھ دیون صحابن، زٹھن صحابن دراو سوال جواب، کون صحابی اس ناو کیا اس عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، امس آیا سوال جواب، سوالس آیا جواب، دپن بنائی بوہڑے سی امس پرس پت مال ژے کیازِ دِتُتھ نہٕ جواب، دپن فاستحییتو مے کور حیا بہ کتھ پٲٹھۍ تُلہا زیو تارس پٮ۪ٹھ تار، بہ کتھ پٲٹھۍ تُلہا وُٹھس پٮ۪ٹھ وُٹھ، بہ کتھ پٲٹھۍ کرہا کتھ۔ ات مجلس من اوس ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ات مجلس من اوس فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، ات مجلس من اوس عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ۔ آج چھ مالس دِوان کتھے کرن، آج چھ نیچی یوت کتھ کرن، آج چھ کورے یوت کتھ کرن، ماجن چھن دِوان کتھ کرن، دپان چھُکھ تُہۍ چھِو ڈٔلمٕتۍ، دپان چھُکھ تُہۍ گٔیوٕ پرٛیم، تۄہہِ کتہِ تگوٕ وۄنۍ کتھ۔ نتیجہ درآو حالات وچھو کیا چھ، حالات وچھو کیا چھ، لکٹن سٹ کم حالات، لکٹ چھ وہ وری ہارٹ اٹیک گژھن پتہ ہی نہ لگن، وتہ آسن پکن ہارٹ اٹیک گژھن، اکھ دوا بہن چھ گرس مز وہ ورس جوانس، 5 پھل دوا 6 پھل دوا کھون، وجہ کیا چھ؟ حیا مکلیو، اخلاق مکلیو، کردار مکلیو، شرم مکلیو، مانن زانن مکلیو۔ میانو عزیزو، کس گو مومنو مز تھوڑ فرماو احسنهم خلقا، یس کیا آسی اخلاقس مز سرتاج سربراہ۔ ات پہ کور سائلن بس کی فرماو فای المؤمنین اقیس، ون کس مومنو من چالاک، مومنو مز کس گو چالاک، یہ نا بینک بیلنس تھو، یہ نا دینار تو درہم زیادہ زیادہ جمع کر، فرماو نا کیا اکثرهم
للموت ذکرا مومنو مز گو چالاک یس اکثر کران کمیک تذکر موتک تذکر کمیک تذکر موتک تذکر واحسنهم لما بعده استعدادا اولئک الاکیاس یمو چالاکو مز تگو بیاخ چالاک یس امہ موت پتہ زندگی خاطر یمن 60 ورین من تھائی پریپریشن تیاری توشے آخرت زاد آخرت یقتغافر رود بقول شیخ نور الدین سری پڑھو رحمت اللہ کیا ونادن خوتک وضو ہستسرانس آدن خوتک وضو ہستسرانس یام نادانس دوڑ گئی چھتی صبرت دت دسلست چھانس لذت لرا آسمانس تام مگر ڈائی گدمین وسن چھی پانس لذت لرت لذت کسکیس چالاک گوس عقل من گوس یم موت پچ زندگی خاطر تھو سائلہ تیاری یم توش آخرت تھو جمع یم زاد آخرت تھو جمع سلف کرن بیان امام قرطبی رحمت اللہ علیہ فرمان من اکثر ذکر الموت اقرم بثلاثت اشیاء یس کثرت سان موت شکرن یاد تمس ترے خصوصیت کرنا عطا پروردگار ترے کوالٹی کرنا عطا پروردگار تریو چیزوں سے چھس نوازن ذات پاک حضرت اللہ یس موتس کر بار بار یاد گۄڈنیُک خصوصیت تو گۄڈنیُک چیز فرموک تاجیل التوبت امس چھُ پروردگار دِوان جلد توبہ کرنُک توفیق امس موت روز یاد امس تہ غلط گژھِ مولوی صبس امام صبس مقتدی صبس افسر صبس غلط ہے کانس تہ گژھِتھ مگر یُتھُے امس موت یاد کرن وٲلِس چھُ غلط گژھان فرماون سلف امس چھُ ترٛیو خصوصیاتو سۭتۍ نوازن پروردگار ترٛے انعام کرن عطا پروردگار گۄڈنیُک انعام تاجیل التوبت امس یل گناہ گژھِ کمزوری والس نال یہ چھُ جلد توبہ کرن در دربار حضرت اللہ یُتھُے غلط گژھٮ۪س یہ چھُنہٕ پراران کینٛہہ ون کر بہ بیاکھ گناہ یہ چھُ گناہ گژھنہٕ پتے فوراً توبہ کرن وضو کرن نماز رکعت جوڑا پرن معافی منگن در دربار حضرت اللہ گۄڈنیُک انعام دوٚیِم انعام وقناعت القلب امس دلچ قناعت کرن عطا پروردگار یہ بوڑ انعام قناعت یعنی یہ سوزس پروردگار یہ تت پہ آسان مطمئن یہ حرامس تھپ دان یہ زار گندن یہ رشوت کھیون یہ سود خوری ہند کاروبار کرن یہ کیسے سوزس پروردگار تت پہ اطمینان کرن عطا پروردگار گئی انعام تریم انعام ونشاط العبادت امش عبادت سندر چاشنی دیون مز دیون پروردگار یہ عبادت صدر مٹھاس لبن عبادت شنا مز سگریٹ چن والی باسان زن سگریٹ مز سگریٹ مز سگریٹ گو زہر ناز گئی زہر تموک گو زہر شراب گو زہر افیم گئی زہر انجیکشن کرن گو زہر منشیات چون تو منشیات کاروبار کرن گو زہر امنش بچو مز عبادتس مز تلاوتس مز سبحان اللہ پرنس مز الحمدللہ پرنس حضرت سلیمان علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کچھ بادشاہیت قرآن مجید پڑھو تو کچھ بادشاہیت فرمان ہوا اوسس تابع تھومت پروردگارن غدوها شہر ورواها شہر صبح سوس نیرن ہوا سندر اکہ ریتچ مسافت اوسس اکس برنزس من طے کرناون پروردگار ریتس کوتا پک انسان یہ اکس سیکنڈس اندر اکس برنزس اندر یہ مسافت طے کرن شامن دوس یہ مسافت طے کرن
یہ پکن تو زمیندار پنس مہنیس ست زمینداری کران زمیندار زمیندار ون پنس امس مہنیس خادمس دپان زندگی ہند مطلب زندگی ہند مٹھاس لب سلیمان علیہ السلام تمس چرند تابع پرند تابع نباتات تابع بادشاہیت دس تس پروردگارن تمس بادشاہ چھ دویم کان دنیا اندر مظلوم تم زندگی اندر سوی گو کامیاب و کامران زمیندار چھ زمینداری کران بیچ خادمس ونان دپن زندگی گئی سلیمان سن اتن پڑھن سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سلیمانن ون ہوہس میں تراو زمیندارس برونہ کن زمیندارس ست لوگ کلام کرنے کس سلیمان علیہ السلام دپنس کیا ونان دپنس بوسی ونان مطلب زندگی ہن سلیمان علیہ السلام بادشاہیت دتس پروردگارن چرند تھینس تابع پرند تھینس تابع مطلب نی زندگی ہن دپنس پت کیا کرو دپنس سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر دپنس بی پت سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر دپنس یم کلمات چھک زبان کرن یم کلمات چھ تیوت وزن تھاون مین بادشاہیت چھن تیز وزن دار یم کلمات چھک زبان پڑھن یم چھ تیت وزن دار مین بادشاہیت چھن تیز وزن تھاون یہ یم کلمات چھ وزن تھاون سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر مز عبادتس مز ذکر مز تبلیغس مز وعدس مز تلاوتس مز رب العالمین سندس دربارس اندر جھکنس تھی جھکیو رب العالمین سند دربار تھی منگیو رب العالمین سند دربار تھی بنیو وفادار تھی وچھو مٹھاس کیا دی پروردگار کوتا چھ مکان تھوت تو بوڑ چیت میتی چھنا ترے پور مکان چیت سکونہ شاہ چھئی پاڑی مزے سن پرین بسن لسن ویت ماز پاو سنن دہن بوچن اس پوشن ماز پاو آز اگر کلو تینک دون تشن برابر دی گھان کوشر گاو اس آسان دد کلو اس دیوان سیر سی مالس اس پوشان آج چھ جرسی گاو دہ کلو میلن مگر اگر پیشنن منگو ہمسایس دد کھڑا تو برکت ہی نکی برکت کا اندر عبادت اندر ذکر اندر یس موت کری آج تمس ترے انعام دیون پروردگار گۄڈنیُک انعام توبہ کرنس من جلدی دویم انعام اطمینان قلب دیون پروردگار تریم انعام امس عبادتس من مز دیون ذات پاک حضرت اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ایمان شمد عبادت شمد پلاو چھن تیوت مزدار یوتا مزدار چھو یل سہرس چھو وطن انسان پت چھو پرن اقیم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کانا مشہودا یوت ات آیت شمد پلاو شم تیوت مزدار مگر یہ گوس آسن مسلمانس کیا مسلمانس گس یہ پتہ آسن میں نے عدیدو اتسید کر بے اقتدام اس کے خطبک اخری حصن ومن نسی الموت اوکیبا بسلیست اشیائن فرمان یہ موت مشو تریو چیزو چھس عذاب کرن پروردگار ربا جماعت از دی عذاب نشنا جا گوڑنک عذاب تصویف توبت امس شنا توبہ کرنک توفیق دیون پروردگار یہ ٹال مٹول کر دپان پگہ کر توبہ کل کت کر توبہ نمبر 2 وترک الرضا بالکفا امس شنا پروردگار دت متس پہ اطمینان دیون
امس اگر کرور تس یہ توتہ ورون نائہ یہ توتہ دربدر یہ توتہ غیر مطمئن تریم عذاب چھس وتکاسل فی العبادت امس عبادتس من سستی ژلان امس پیشن تراون دگر تراون تلاوت تراون ذکر تراون فکر تراون کیا امس موت آسان یاد ولتنظر نفس ما قدمت لغد وچھن ٲسِو کیا چھُ تھومُت موت پتچہِ زندگی خٲطرٕ تیار کٔرِن اللہ تعالیٰ تۄہہِ تہٕ مےٚ یِہوٚے کِردار عطا أسۍ کٔرِو اللہ تعالیٰ موت پتچہِ زندگی خٲطرٕ زیادٕ راہ جمع کرنُک توفیق عطا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین آمین یا رب العالمین.